Khuble ye pi waro ki pralog ki wasnyaw suku ya ap ye ki khubor wa phala ha new channel ngaj o MP haperdi ichaj ikhia tenne kasngi ki khubor wa kwa open snyaw chapi MK haki arbanta wanang kong to ka khubor wasnyaw phala ka wada jia ha Karnataka wa a ubru ya ikmut yong ka kurim yong o we dapan takha ule ya ka kibe yong o heipor wa ya khajiaki te ka khubor wa arwan man ko kamni ka khubor was nyausi wa dat ka ManBei ya ka khon kan tha yong ka wadang khandes nem irta we da thang kole ya ka kti yong ka da umamati te chwaos dang ichiki khubor Sniaw bha hamda mu ye subscribe your new channel we ngat how to bell we em haitu khnang wa yo pten cho cho phi yo iki khubor we le uman phi ki wanang kong uyo iki khubor te tons dang ichiki khubor te nongkong nongchap usdang chwai na ka khubor wa nongkong ka khubor was Sniaw phalla ka wada jia ha Karnataka wa a ubru ya ikmut yong ka kurim yong o we da pantakha ule ya ka kibe yong o heipor wa ya khajiaki te ki pralog waro da em kawi ka jingjia ka was Sniaw phalla hado kate ka wada jia ha Karnataka heipor wa ya khajiaki chi kurim da panpoi ko yaki cha upot uwasi hadin wa uni ubru uwa de mu aikiat da ao ya ikmut yong ka kurim yong o da ka tier wanep wei mto do yaka dapan mensu ule ya ka kibe yong o heipor wayale ko upen khlat kat wadang yama yatimki kani ka jingjia da jia ko ha amina bhawi kachnong wa em khatsan kilometer jingai na kadharwat Karnataka heipor watakit ki pulit da ongki wa ute uchenrang dati pertu ye o kamu umesh ganggu dari uwa da thosi ya kate ka kurim yong o kawati pertu kam ka gita kawasa wachong chirup wa ka be yong ka hadin wada palat ichrai o dakta akti o ya ka kurim yong o da ka tier wanep we da a ule ya ikmut yong ka be yong ka le daman so ko heipor wayale ko upen bhayaki ne upen wir charayaki uni uchenrang da yut o neni ithau hadin wa da deb o ukta akti yaki pen arngut wa bei wa khon kamte ki dharwat pulis dayawan ki ha ite ithau wajia kamte hadin wa da yo yutip ki wajia kamte we da libo pen smat ki ya kate ka kanthai ka wa da cha akhmut cha hospital ute ubru uwa mkt ule yeite ikam da yudo we ntip kile chaiwan mo katni tangwa ki pulit daya le ki katwa ye wala we da sailut kile ya ibuj ibor yongki yotho ya ute ubru uwa mkt ule yeite ikam dei wapan smat ki katwa ye wala te katu poi chaka khubor wa ar ka khubor wa Sniawsi ka wada jia ha Bengaluru wadat ka ManBei ya ka khon kan tha yongka ka wadang khandis nem irta we da thang kole ya ka khti yongka da umamati ka wi na ki ManBei da dat jor ko ya ka khon kan tha yongka ka wadang khandis nem irta we da thang kole ya ka khti timun yongka da umamati nei da walai ki ko yo yale ke hayung yongki parajan yung yongki namo hayung yongki neighbors yongki ini da jia i ha Bengaluru ha katu katiya wale yong ubnai wanru tangwa yeite iwajia da tipki ne da mi perthai i dang ha katu ka santarik yong ni ubnai wanyaw hadin wa da libo ki ya kate ka khana cha ka hospital wa em ha kate ka sor katkam wa ongki pulit kate ka khana da or ne dapat ko heipor wayale ki ko ha ka sngi monde kamte data kha ko ha ka kti timun yongka we dalibo ka bei ko yaka ka wale phausan snem irta cha ka yung sumar wa em ha hebal ha Bengaluru tangwa heipor wa pat ki doktor ya kani ka khanna da chemki wa em ikha thang hakti yongka te da pantip ki cha ki pulit katkam wa da yoki hadin ini ka police officer da tho ko yewa ong kani ka khanna wa yale ke ko hajan yung yongki katwa ka be yongka won lalikre ko hete ipor menda wan likre ko da chrai ko yaka hadu kate wayu ko wayakande kani ka khon ko hayung ki parajan yung yongki
hadin wa da ya ko ya ka chayung dadat ko ya ka da udein tle hadin naite da thang ko le ya ka kti timun yong ka da umamati hajrong ini wa ong kani ka khana da thoki ya ka case hapo ka section list pa ar pauso ka case wakta ya ki wi da ki tiar wa ma da kem ya ka be yong ka we da palat biang ki ya ka da len ko le wa thang ko ya ka kti yong ka khon yong ka kandi ka kanthai da ya lait ko wa ukurim yong ka we da sa ko wa ka khon wa ar yong ka ha arti nagar hei wa ukurim yong ka won wa ka khon wa he yong ka da sa lang ki chirup kani ka ManBei da khi mala ko yo lait ki ne yap thangan we da ong ko wa chrai ko hawayu ko walai ki ka te ka khon yong ka hayung yong ki parajan yung yong ki namo hayung yong ki neighbors yong ki wajo kalamben ya kani ka ManBei man ipor da ong ki pulit katkam ki report ha ka Times of India te kini don hi ki Khubor wakwa open Sniaw chapi ne kasngi yi Khubor the boy chwa kut e khuble ye phi baro Sniaw ba hamda mu ye subscribe your new channel khanang wa yo ten cho cho phi yo iki Khubor khuble chi bon ye phi baro